wako mlithiria wa Miru TV tukwĩkunĩtĩte na mbere boya iri Jumaine ya tariki 24 mweri wa ĩtandatũ mwaka ni 2025 kankwatwe ni kirinteto cia Miru TV ugoro bitawa Tirimbabu na mwonanĩria wa mathithio ni Jacqueline Makena tukiambĩrĩria mabitha bakefis barabara ithira ciana kusunkuna buraimera bikurani barurite mubango ya kulaithiria byakuria bira bitumaironi mwingi ndene obisischo musine yo Nairobi ntere cha Karen kigomano kini kyokare na atongoria kadomba baikundi biti bya thirikari bira bileithira sibakura bibia na kinyama tujakoni urimi hakiaire mukaririti wa kefis urane Joseph Ntoiruaki wite thirikari iri mustari ni yo mbere kutira imera bitari wani mainyo riboti yetu turanene ni mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mutuma. Mabitha bakefis barea batagagira na guchonkona ureimera bikuraga ne baruguritie mubango jo FGSA mubango jorane jo gutegera irio bibiega bire bitumagirwa ni mwingi ne mubango juruguri ndene obichichiao ntere cha Karen ndene mushimunene jo Nairobi. Kigomana giki gikuretete mwatongeria baikundi bitebeke thirikari bitagagira manto jegie irio bibiega na manto jegie urimi ajamde gurune na kinyaume ya mdeguru ya Kenya. In terms of food aid distribution, my name is akiaria mukaririgiti wa kefis Honorable Joseph Ntoiruaki na ugite ndeguru ya Kenya iri mustari na jombere gutigira biakura bimiunda bite kwenyangwa ni menginyo kana mirimo ingi to ensure as kefis whatever food material is coming through Kenya, kefis inspects and ensures that food is safe and the food is free from pests and diseases. So we are putting measures at every point of entry. You go to Port of Mombasa, which is the main place where the food comes through other border points, through Malaba, through Busia, through Lunga, through Namanga. So all those border points, we have officers who ensure that whatever food material coming to Kenya are inspected by kefis. We ensure that they are free from pests and diseases and they are also safe for the human consumption. Niare na wethio Philas Mutoi urani mwerekerie munene wa kefis augeta kuri na bata ya imera bimiunda gukarua na irio bitekanyie nikenda irio bitekanyie ajamde gorone. We are here this week to continue our deliberations to understand the stakeholders in the aid supply chain and determine ways that we can mitigate pest risk to ensure that communities and countries are not adversely impacted by pest introductions. Thank you. And it's a pleasure and an honor to be here this week at KEFI's headquarters on this important meeting on the CPM focus group of the safe provisions of humanitarian aid. We are here together to make sure that we have discussions, international cooperation, and deliberations on preventing plant pest introductions on humanitarian aid and humanitarian assistance that may have a long-term impact on human lives. And thus, we are here to ensure prosperity, economic development, food security, and alleviate hunger. Kigomano giki nikirigiri gwetana mbere kiuma giki kionde bakirita mauritani jegie irio bira bimiundene bira bitagagira nibigutetheria mwingi. Kiripotera Miru TV, Mbita Dennis, Mutuma Muthomi. Tana mbere na Nteto cietu mbunge ya county kana MCs ba county ya Tharaka Nithi ni bateanĩrĩtie budget ya mwaka wa 2025 na 2026 nyuma ya MCs 13 kuringa kura bakiriana nayo batongoretwe ni MC wa Igamba Ng'ombe Njiru Ing'ara mutongedi wa Baraba Ingi Luke Marengo na deputy speaker Gitonga Kithuka haraba wete budget yete na wero nonto ngavana harina mubango ya kuyambesa cia mwingi nendene bakuria rwangi rwa ICC amwe na Senate kusonkona ngavana Muthomi Njuki yabura tukumithoni mwandiki wetu wa Nteto Ntagara Waiguna.
bajeti ya mwaka wa 2025 mwaka wa 2026 akaunti ya Tharaka Nithi ni ari kureta ngujanio ma MC 13 bakeregana ne wadere 10 bakome gwatambaru MC wa Karingani Murethi Gaturo no rimo karirigete wa manto makonye bajeti akimethoma ntugo ya mundekere mungi akaunti ya Tharaka Nithi na nyuma ya kurikia kumethoma kiruta muswando uyu noro kwirigiritwo kuringirwo kura ntugo ya imunde gintu kiria kionekanire kurakaria MC barabaregana na bajeti ino. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. Bajeti ino baratureteretwo munde tuberirite tembega na mwananchi amirega na bona the majority members of the assembly na bone bakumirega babanga gutumira orthodox method na kumani tukwenda kumenya nuntu bakuithindro bajeti eu ne indication bagwetikireria bararutite wira shude bajeti eu tumirite millions of savings mukiria kwa namba atumira representative wa terrorism in the assembly honorable Gaturo kiri members ba budget committee gutwara ora oletwe etho budget une buri ku withindriwa or not his excellency nuntu ayingugi nyingi ayo kinonda kingajiere eje yantu baba abere ero ni mutumwa wena nkoma kana ni mutumani ora tumanite nkoma kana ni mutumani wena nkoma ndenda kuga governor Njuki natige guteka Tharaka Nithi county nyara takere yake enda kuthondeka budget na choke kuri antu na dia bauri bo bakwenda nekirekera bakwenda budget. I am the chair agriculture committee ntauga mbeca cia mbeo isupplementwe and the committee tauga mbeca cia mbeo isupplementwe katu augire mbeo netwike closer to the people. Yes. Yeah. Totauga mbeca cia mbeo supplementary. That is what is in this document. Na inoto kwa leo utie na equity kire budget yone kuthoma we munde. Yes. Number 2 utie na fairness. Tutiumba ukatwe kuthageria mbia bantu amwe na utie resort eri inu ingechio nde ikiaga maendeleo tukethagie nde Tharaka Nithi nenderete mbere lakini 70% of Tharaka Nithi etigetwo nyuma. Turenda budget inu ingekebangwa ebangwa na another new team na choke public participation ke mwananchi mwananchi ametegerie ya kire committee kenda nathi tome approve tomereta assembly agaba getarire getomi kenana gakoregana na budget ino projects iria okwelwa onenkanire ciekirwo in the budget projects inule ikenacha ikinothomwa in such a document enwele baba. How do I verify takiriko the representative wa mugwe that this project ni coded bulende gwa chairman wa budget athoma agetwela that the project are coded kaile in one form kana they should be in written form kirato kwenda turenda budget itweke itemized system ni tukwa na mtu ambandike akiratati ambira mbeche ndo ugite oikaru na kintu fulani ndo bo tweneria ndokoroketie budget ithatu tabia tenu tukira ikarutha ukethera mashinani gutie kintu kireo as long as mendeleo matirudwa niontikira no retreat no surrender aruta continue ukethera uruto murume ukagera kabisa ithio mirete kairi turi chokia kumigwithio gogu nontu nugukira budget egwa nkoroki bakereza mathina maraba gukorokera kumanya na kuregana na budget ino. 4 of our MCAs baba kuwithia budget ino bare under threat. Yes na ro tukairo mo wajie tu uri omunyokire jiarera omo mwesimi wa kamunywa kuma Marimanti ro tukamwira kwa polisi wa Marimanti turi erwe mbia kwendekane polisi kenda jija kumugwatwa tuku igwadera ni timu yerere tiganagire na budget ino batongore timu Murethi Gaturo MC wa Karingani kinya bobo mbita kwethera bakere kitheria mugwikire barabethire to bakeme binga ndachwiriria ndona politics ni iconete thiini wa document ino yete assembly nonto mukaririkana yambiria kwirwa timbega etinthome yacoka antu mambiriria kuthia icioro ninkwenda kwatharicha wanasiasa our senior politicians maria mago support antu ni kenja sabotage utiumba ku sabotage budget o sabotage Tharaka Nithi county for your benefit na mwisho ni ukagwa uticoka assembly mieri 6 twete mithiru na kwa ugu mieri 6 Tharaka Nithi county kinkirungama ugatwika gutembia igocha cia development kwa ugu with my intelligence ndacuriria ndona omonthi ngamwe withdraw na nonto ni ndare move our motion With most of those MCAs, maybe except 2 or 3, most of them are curious of even what is in that budget. Nonto muntu atithomaga
lakini no ntonemberirwe ni anita budget utembega nkathinki na gerera ciura onani kwa gutin tolito kina gatenge tu atatembega na muntu ngaurire mieri 3 mithiru kana miaka 3 mithiru na ona gitekiria kwenda coka macinani arithia akaurwa kwa twira ko kana mucemani wathi kwa gakugirwa riu elwa gintu kira winkirutha ugacinda gite no ngari wambirie kugiria kaga kuma Gathwana County Assembly ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rieto Kambeta Ndagara Waiguna Iwe sana Ndagara Waiguna no ntobari botu na njira inkinyanero na tota na mbere na nteto cietu hakariba munanda ntere cia Tigani West ni basi umirite na kuandamana nikiraba kwa mubiashara umwe na urire munda kuna barabara na kuinga barabara ireba tethera cia kutonya nturene arane ndiba kwa batumba kutumira ngari kana kinya bikibiki niba kuromba thirikari kutonyera na kubonia barabara ira batumaira yabeto gemethoni mwandiki wetu wa nteto Mwende Olaiboni Kariba munanda Tigani West ni bachumirite kuandamana ne biashara bele baraba urete miunda konto no bayingira barabara era batumirite ko kaita karaya bakiwa kinya nyuma ya ntobo bakasia ne babaruorete barabara anto ange kinya yone ingireu barabara yato era area ni akuma barabara yumete kuma Muramba Komoni ekaera yatura mwanga mataga batu bila tutumete batu tutura barabara ne nikatwa batu tuchuni kioto kieto batu twaire turaingirwa barabara twe kuingirwa barabara tura ato etera tuikwa ketha barabara enge ekaritwa itwaire turaingirwa barabara era ya kaburozi na ile ira twachoka twe kurita kaburozi ira tie wekerwa toro barabara enge ria twekoro barabara enge ria twetera twerwa mapu ne yetekera tonwara barabara eri na barabara mapu ekoya ya ira ro barabara ne ria turerwa mwindi ora turiano ya arisi twera tukekero karabati na tuchoke twekero muramu twero tukekero muramu to isa sawa twetera ntukihumya kambere twetera kiumya kabiele twetera kiumya kabitatu twetera kiumya kabina kiumya kabitano toyato ingiro barabara ya twererwe twetira twekwetha iko kuingwa twana twa tuire irio tuturire kenda twiya kumea toya tutwa kioto getu thine batwe ira tukuria ao turi akariba kariene turiria thine kario tukari antu baile na ora direct kabisa imuntu ayo twarisi no ndo no ire ambere au ekirete ngeti ni barabara yetu bateri gwethira eta ya turi akambe yetu emairi thatu lakini barabara yewete ete wetirikwa no ndo muindi na inganirie na muindi yakuingania areta kinya muntu onge akaburwa na muntu akaburwa no atuingira na bara tuingira aba tonerie kwa kuirira mwanka thai kuingi oni inkarete ai tarira ya gwetekia ndiete am kuma ndena miaka we thatu 90s ende na boko ibarabe yete ruarua bageya batuinganiria njira na onire rankomenya onto buongwa barabara eto ire au Katholeki nio tuiche nio barabara eto ire ende birabio ndiaria ibarabara ne kwero ne ritero ilandi lakini eruare itonga birabio yete ya omuntu are yorare yakaura munda akauote barabara erio na bagetareria mathina kathomba yaraba kuona kumania na kuingwa kwa barabara iji na yetu ira tukuria enene kabisa kwena kanisa eria kanisa iriao kanisa ithano kanisa chukuru eria kwena atori bantorae na nyane tuone ge atoka kuringa kura na nyane na beto ibira ituraingirwa barabara turioria atire inato aturira witochwa mwata wetu ya ntuko kinya muntu ajua tuko atona wetere rote barabara twina ngare twina bikibiki na bantu atokuria thina mwanka thai na bantu twenyanyaso no tuba kwethira imbecha ikuriwa na rero mbareo kere thirikari amona rwangirwa miunda ni otiela ne bakuruorerwa barabara eye wasiate une batorerwa barabara ange nikenda yombo batethia kere ogendi bo bato tuma barabara ne na totemeruora na totuma ndilazo ateye ai ana mapu kwona ni barabara rere be batoni ala barere nde batu birato koromba twe wananchi twiromba batu ndilazo eye atoritera barabara atwira ne arere twitairio atwira ne aire arisi atobwetheria njira ao tutwa turairo onde mukario ntura
na cukuru nditanara so ende nyana bakeya gweta cukuru araro kere batekona njira eru are batera na njira weta cukuru na onde mwarimu ende kwinyari isi akiko onde thomi onde na diploma bwana koro bara bainge bantora iba wete tekeleneki bari bagere chibi bagere njira wete na keleneki atutengeneze barabara ndara ko njira ruoro lambola mbeje nyani de mwande mama ya ngage ria ngagera rorina na hiyo tire mwindi ara tuira kwendia maya mwindi dara tuira kwendia kaoto aili dhumba kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni Ibo ya mwende wala iboni. Na yetete bikibiki kuma isi mbunge Katigania West ni basi umirito kumeneria. Mbunge wa John Mutunga ni kiraba kuobisi yawe ni kuringanidwa na kura kwa mbesa nkulukia milioni mwanja iraba sangete siya ukiria etedia bikibiki. Nendeni bayene ntuko 14 baidire baisokerwa mbese na kedra tio babu idi maandamano ya broto kamedoni mwandiki wetu wanteto kuma milio ya Tiania Adams Muturia wa Thirinja Tete bikibiki kumegeshigo mbunge Katigania West rungura ikunde kumenyeka ati weba ibachumirite na kumenere bonene mbunge weshigo mbunge Katigania West John Kanyothe Mutunga ikiraba kuwa mana kwethire bachangethira mamilioni ya mbecha igirike thuka buthire gitekene kioro o tire kinya chiringi mombe ta kwetha kya mukira mwankathai number 1 tuina challenge imwe ekwetha thuka nine na mbecha cietu ciankangwa imweshimiwa Mutunga Bato tuyete hao oruare tuina kuinyigia kwa unene tumwira baba twetikiriwa munene na nyumo iwe na chio bato atokuromba anto babikibiki wapatiwe pesa yao ibo wetegeria bona karambia chenu anto babikibiki iba uwete chekira bathanerwe ifeki kate feki dendra kuwa kene wo kasiku keke athokera kyare aroro kwembeche changiro milioni kendra na chiare chia kwa empowerment anto babikibiki bonde Katigania West na tekuraere anto bakai kotweka bamwe bakona bange batekona plus na tekwaere machama ni bethe tokenine na nye koro ibeyete othe we kuma mbeo na koro kwonde baumete laini yote thiringi bona nyaruare walifanywa harambe pale Oro Stadium na wakaweza kupata almost 7.65 million na hizo pesa hazikuwa za kuenda kuweka kwa mtu. Hizo pesa zilikuwa za kupatiana vijana hawa waweze kujisaidia. Kwa sababu tunajua mara mingi boda zao zimesimama, wengine hata hazina miguu, haziendi. Hizo pesa zilikuwa siwasaidie, siwainue. Lakini maajabu wakati wamekuja kwa ofisi yangu wamekuja mara mingi wakilalamika, wakiuliza kwa nini pesa zao ziende ziwekwe mahali na zinawekwa na mtu asiye wa boda. Mutunga otewa aka intimidated nunto boku nunto dhaiwe na power is transient. Power leo kuna power, kesho hauna power. Na dhairo kwenda utumira antu babo boy ukwenda utumira vijana beto boy ya kabobote ane tete bikibiki barua Mutunga ethirite gitumira ikundi kira gitumbete kwethira kyandike thukomba kwethira kira kombecha ii ora bombete kwethira kwa batukomba kwethira beta mbwe ikundi kira Mutunga komba kwethira kirita kyongo nondo teketithia bikibiki wena kiama kia bikibiki kira geta wa rise and shine kiama keu kiabethirwe ntuko ile kwenju matano kiatho kira kinene kiari na mheshimiwa Kimani Ichung'wah ke secondary anene barabe tongorete kiama keu uma mutongoria wao atuwajui na atuwatambui tesa sawa na ito kwenda kuwa kiama keu kitena barua na kethire iba gukararia bena barua tutirimane ara kwa socio tone barua yo no abari intereste awana barua na ikiama keo rongo na ikiama keo lila ile kikundi mimi najua ni Katigania West hii na iko na kodi. Wako na kodi yao ambao inaongozwa na Bwana Kirema, wako na kodi yao. Sisi vile kwa tunafanya hatuchukue vikundi tu kwa sababu imeregister Katigania West au Katigania whatever. Sisi wao watu wanakuja wanajiandikisha na kikundi ya Kirema imeshajiandikisha kwa ofisi yangu. Ende bato Katigania West tone 9 million na 9 million yu jombre wetu obitine mheshimiwa Mutunga nonto officials para yake yesi kinotare banki ibo bantu ba ofisi yake nkenda umuria mtoto Hussein urambije no ndo Prombox no aramrete ekundi ya Prombox isiolo inakumani ya bikibiki kenda umuria muntu wetu Ken yawe urethira agitangwenda na CDF office inakumani ya bikibiki
akaiba ndikari yetu ajeta patroni no amuthurere ajeta patroni othi batumite ntumukire mutunga no kwithawe mwamukana orabo gwite bira bakwenda imbecha chiona kethira tu bamone bara mutang'ang'one ngari ne monki itoko mya mutunga na mbecha lakini mbu yatere inyoke akwethe na mbecha mwathani nkolokia mbecha na ile leona teri yato konywa mya thene turethe konywa teri mtu akagethe kuri matrakta na nondo mtu akagethe kuri matrakta mbejire chero ichako keria ikundi bya yuthi anto babonda bonda baumanthe baitia na mbeche uwa tukari mutunga na keni na anto ba wano bichiegie ibaba okeria mutunga mwathani ari goro na kwene anto babikibiki bonde para matirimanete arware twina njenda ile itumite twithira turia ote muntu obikibiki renge atumirwo muntu ari obichine mutunga anto babikibiki teke magia siasa turi independent tukirara wachu mfunguro karara besta are tunakubaliana ndra kwao Mheshimiwa Mutunga tafadhali anto baba mbere ku barabatikete anto babikibiki batekone se dendro kwera ruare imene tekeri bokonia na kendro menya ware obebelia mante yaku yathoki ngiripotera Meru TV kumatiani mbetanda msimuturia wa Thirinja Katho cia mwanya Adams Muturia wa Thirinja nontu baribotu na njira inkinyaniru tutana mbere na nteto cietu muthako umwe na rwete ina muciari aramuitite kiongo na ukita kiorone nontu bwaitumi biti kumenyekana MC Mwitonga na utariria Kiluki ni mariga jaria jarikitie kuthirira kioneka ndene ya ntura imwe wondi-ini ya Nyaki West aria muthako umwe ombite kwithirwa akithukira nyina na omba kwithirwa akimugita ngingo kutu na kiongo ajukia agira kiorone aijaga tetha augia rwiro na jumu ingi twina maruru ja kurigaria jomba kuingana noe rwiro rutono na kinyawe boraga ndio akiaria. Tumesikia ripoti masaa 7 hivi kwamba kuna mama amekatwa, na hivyo basi tukakuja pamoja na machifu wa area hili mpaka sehemu hii. Tumekuta kweli mama amekatwa na mtoto wake, kisha mtoto wake akawa ametoroka, mtoto wa around 21 years akawa ametorokea huko juu, na tunapoongea sasa community walimfuata mbio wakamshika na yeye pia wamemuua. Watu atwarigara tujete mathikone ja jojo na karegeria ukinya runogone au twethira tworia na tangari cha mathiko ciambia kurunga matwe kinya nthi muthaka kugitangina mutwe watu twatigana shuguri tuonanere police case tuga twete mathikone tugita mathikone muthaka no akuonekana mwingi na jujuga jote mutigira kwe no athingatire ngina inyoe ibwana nande na ngina ni warari mtu mana nande ende otewe akwambe tawere Kimurithi Kabwe njeto family yetu sei mantu ja guturigaria muno mantu ja jarikia guturigaria ndene ntura izi chamwana kugita ta nyina mutwe na akajuta na akajuitha na bantu ibumbire na muthuro yo munene muno umabenga na muthaka uu na kinyawe thaa ina rikite gututiga kuma runogone imantu akomakania na kiriga tumbite kuona nture ne runogone muciari omwe kuru arikitie kuragwa imuthaka wawe iturigari muno indi mwishone muthaka amatuki akumba kugwata gwatu imobu na muthaka agukua bo baire abaikitwe mochari iturigari muno nteto yu tutamenya imbi indi askari ibeta mbere na uchunguzi Ombito Elias Mbajo tora ne kairone runogone uragwa kara ndamwe utwira ange kinyanja ndethira muthaka akugita ngina nkingo ali eje thira akurite muthaka akurite murango agoroka nyomba mbiria kurire iwa ngina kumuria na thogurire iwa nyomba aumani no agibanga amutemage nkingo na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga gikuripotera ndinde na mutindo ajoka ngangi
Twekerekana na uturingata rumwe ko mwanka nterese igembe harakari na aturi bamiriki murweti mutwati subcounty baiturete na mudhoro kumeneria nyumba 10 nyuma ya bokoro wa mwana wa miaka 17 na litwe fantasy mwichwiri mithika nendende bakuromba thirikari kuyukiria nyumba 10 Italia reke watho mariki wetu ante tomukiro nkonja na wekira kirore Angethera mwana noro yi nkaurutheria o worwete asibatu tutaiberu nyambu ngurutho kanora nto bauba wa bakuibu nyambu mwana kare yire atewangitine ya reverend Mungathia ni akari na tori bamiriki murwete mutwate subcounty Gemena baraba umirete na muthoro kumeneria nyumba 10 ntereigi nonto bokorwa mwana muthaka wokuruba miaka 17 no Fantasy Muchoi Mithika ura woro inote wangitine yankoke ende bakiwate nyumba 10 tabati kwethereke yukiria italira korwa mto ende ukia kwethera imwetia kana na ya bati kwethera kiwatwa na wiku ikongolone biasharia rukirirwa narua mbere mwana mutanosia noroi ende thirikari ninkuwe bwithi usunguzi bobaraba morwete tumenye ni mbibiongwa bira tumirorowa nonto ote muntu enaki ya korwa kinya muntu akethwa mwamba ate naki korwa nyumba 10 weto nyumba 10 ereterete manga kuma soboria kuma mabati mwakoro wengo nya nyumba rathangalaniria kinyathe mwana wengo arero na araiterwa nyumba 10 eu bate kuona lakini ende nyoke akwethe nyumba 10 kwero nyumba 10 ebati kuwata twana to miaka 13 ka 14 beta baeta kumwendi ndene dai mukoro ate kuonaka dai mwakoro wengo ate komba okera nyumba ereto community ya kothokia na yongwa niamba wangu niamba baba duri baeta wanto batanto baba waindene nyumba 10 yeu eithulu mabena ne kaba kora baba tena mbesa no ntoba kwenda rwanto ambesa barora nto beto nambia bara batena inya bakethi abakothira nsobi lakini kweno abakuwa nsobi ruwa ngaya boba nsobi ba wabathira sikweno akoruwa boya no kuigwa iba maruwa no siya wonga mosiyo monana otemo siyo monana yomo yotakoruwa nsobi lakini bara batena inya no to osure dithena kwaye na ingwero ko batu tomba kuruta kendo tomba witethi maisena yeto kana ga gateya ende kana ga kwembia ko kumani genda korwa ogethibu nyumba umia atwathio kawai bunjo ko madu otori ande gori mwana oyore nyumba 10 weto nyumba 10 ne naseriere muntu aye orowe kinya muntu orwane daenda suseriene kwa tu seriane o mwadhibu mwana oyo agenda seriene ate mwana ogelogeti miaka inya kobungwa agendu nya sukuru getha kaya akareke biswa akareka kuya ana bakoro ana bani ni onde bote no turi batu turi antu to wasiari oy mwana gora mwana munini muno mwana tena miaka 16 riu ni bakuri kiotoke mwana kiumbe kwethea kikionekana na nyumba 10 bathithetie tendo ri ni babati kinya bo kujukirwe Italia ende untu no mukariri wa nyumba 10 ye akanite maitia ya Kuna mwana mikina murate ndokomeni unorongo noto atutangule murate atamenya kenya meriki charia kenya noto atamuta magura mtoto pale charia na vile charia o thirikari yorwana no kethe nyumba 10 yorwete mono jo nyumba 10 etena kie korwana ni kuwata mwalifu ba mwendia seriene wale alianto baba korona bako baba ari amba bambere batu kumathaitu takwenda nyumba 10 batu nyumba 10 ete ototathe kio torwa nonto torawa no ototathe lakini ekweta oba na totaminya bibi otoma mwana orwa na kore baraba nene baraiya batoro wawa area eto kule barabara ya biki mwana yo ande tunsere yana awati mawato yana kenda kwatuka mwana yo nare mete tigari muntu abati kore madirikari mwana yo ata wato ata nunya kwa sabtibu agero na yete ata ndunya ko ata ditangwa mwana otekwa eta nako kumatoro mwana re o mama tukya korora na betu ndegoro yatu akanya kodira kura sio ngoi kodira kinyana na baba kwenda kura na baba mwana kura Nkeripotra Mero TV kuma Murwete Miriki Mutwate subcounty Gemena mbeta mokiri onkonja
Ibwea Mukirio Nkonja na MCS baraba kureana na bajenti kaunti ni Tharaka Nithi ni kumakira uturobo haraba kuwa ni kukari na jama ya boko watwa nikenda kunisi namba ya baraba kureana na bajenti harane ndiba kuwa bori rithi musiona wita mbungene kiwitho MCS baba wete bateti kiro kwenderu bwa imtono riko na batesi nsia murunga moyo ukonye bajenti murimi wa mbogo no ina riboti yayo. Muthenya wa mundu ikarondeni ya mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi biambiria bwega kiromo aterete kuona burade kathi na bajenti ya mwaka wa 2025-2026 inde mukaririgite wa kamiti ya bajenti Muriithi Gaturo akirikia kuthoma bajenti ino ararigaria kira muntu araonekanire kuga na kuwithindro bajenti ino. I believe that, honorable members, this may not be the issue of the budget. We have funded, we have itemized, we have done all what it takes to the budget. But, Honorable Speaker, allow me to say that, being guided by Standing Order number 71, together with Standing Order 78, allow me to withdraw this motion. Thank you, Honorable Speaker. Speaker wa mbunge John Mbabwa arauga kulingana na sheria muswanda gunde otari na muntu wa gusekondi ndeni ya mbunge no baterie kuthira wegu orachuretete mbunge akubanga guchuruta. In this case, honorable members, the motion has not been seconded, so it is not property of the house because it has not been seconded, so we accept unconditionally the withdrawal. MCs baraba kureganaga na bajenti ino baronekana kumagaruka mbunge mwanka obisi ya gavana bakina gabo batino gakuruira mukali wa Tharaka Nithi. No surrender, no retreat, no surrender, no retreat, no surrender, no retreat, no surrender. Gionto kira Gaturo ameneria nene na kuga kira kionthe akari baugire kagita gakwithirania maoni kiri bajenti ine na kuguga kurigana imbinonto MCs baba bakumirega. Gaturo akiuga kabogwa merutirwo gono ntwike gwa kariba kaunti ya Tharaka Nithi bari ya gwetera mieri 6 batakurutirwo wira. Kuna repercussions cia kugwethia budget in the assembly. That is a motion. Na motion yokagwa utichoka assembly mieri 6 ite mithiru. Na kogu mieri 6 Tharaka Nithi county kenkirungama na kogu ni kwenda kwa ashu antu metu motion yono wocoke at any time. Kogu onkiagwa mieri 6 ikuthira. Lakini ogunda arutha na ome wakwa uria mbuganga ya atethagia muntu kugiba ndona ika affect everybody na ningwete kiambia cietu igacoka ireme kuma kuria kwa ciumbi na gukina twika tuyoga twasa watanjithe government koguo andu maria magwiciria ni kwa makugwithia muthomu wa njuki ino ti budget ya muthomu wa njuki ino ni budget ya Tharaka Nithi county. MC baraba kureganaga nio bakiuga ibakumakira uturo bwago no ntu ibakuregana na bajenti ino igoro irabindire tukombore banka nuntu 4 of our MCAs baba kuwithia budget ino bare under the rate. Yes. Tio kwe munde MCAs baba aragana na budget. Tafadhali tokarie ni tore atareni. Nondo tokambe ni kuchezwa. Tokarie ni tore atareni tokambe ni kuchero kumendi ogu wanakinyatha torozo manto matho kusaidi nondo orende to no koje ko bobe to bagucheragwa na bakigwa atawa. Todikana nchi. Kwa hivyo tafadhali mimi naomba hivi. MCA waku arare Tharaka Nithi kama unanisikiza. Mukarayero kiroka muringi athimo kamuria no mwega no ntothirikare no tweneo imangangi imagona inyamo cia kithaka ini kwenda kure thirikari kambuge nigo jumo bara MCS baba kwiragwa ibamwe bara bakwendekana batikaombe kuringa kura ye mundi in case kethira tugikinya stage ya kuringa kura, and I am very sure this is one of the reasons as to why tutiakinya stage ya kuringa kura. No, to wait for the fact that numbers ilaba kwenda aba reduce nigo ndio mo wabo and to around 4. I'm very sure report ya budget itiko ya kwithwa withdrawn. Gionto kira gikanukirwa nene ibaraba kumigwata mbaru na kuga kuria na siasa banene ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bakunenkanira mbeca kingo bajenti ino egwa kwina ntu balari isiolo antu babalaukire assembly taemwe na bao kabarutha press conference bauga budget tembe kana bateme kurukia na ningwetekia maria marari isiolo mekarite isiolo mekarite ku for 3 days makirichaga makenyunyaga na maybe makiriba na ninkwenda kwa taricha wanasiasa our senior politicians
maria mago support Anthony Kaijama to sabotage utiumba ko sabotage budget o sabotage Tharaka Nithi County for your benefit. Nengwetekia Tharaka Nithi is more bigger than even an individual. Kile yani siasa na ninaugiro guringi te issue na gutweka budget tembega nonto MCs mamonde na mama kuinaga oto MC ote wa committee na thini wa position ile idomiro cia committees na mamandikire na gute mundu nayo umwe ali recommended budget irego antwa ne bakwoneka thini wa budget ino kwina ntwa nene mama rivom te ma MC leo nte kwenda kuwa ni mawo lakini mundu we Tharaka Nithi na goco thakona mundu ruka na chotho tembera atire thini wa constituency imwe no akoro gute naye MC wa nayo umwe go support mama ngone leaders makuma na uno monko koro makema ngara binya ara ende MCs baraba kuregana na budget ino baugite bari tayari kuregana nio mwanka muthia budget ino kuma no di process yenda aya kuma yambiri kuthirwa public participation ingwete kibadire kure anto ba no ngiro maoni ba choka bareta assembly ya ditio twathi maoni ni kaire anto betwa mwanko munde okegwa budget ino ne ndogu njokia withdraw budget anto baba thondeka budget wanwe badibonde kwenda kabisa kwende. So what I'm saying is this is a luta continua lazima to make sure that we get the best out of this budget and the remaining financial years for the development to be realized. Lazima tusimame na mwananchi kabisa. Tharaka Nithi viva! Tharaka Nithi viva! It is time for liberation. And we are not going to relent. And I'm saying even if I will be the last man standing, I will stand to make sure that development zinaenda kwa mwananchi. Na murugamo gwetu turi MCS ntongoretie MCS bara Tharaka Nithi County baba kiama kia thirikari tio guturaugire twirugama na mwananchi no ndo turenda maendeleo mathikire mwananchi bio gomwe na thirikari no tubwethogania MCS gaturenkere to mbecha kenda turegana na budget ino wanakinya twathiria miaka igana rimwe murungu toigete moyo tukathetera Tharaka Nithi no tugutire chiringi kinyemo tunenkere toe bio guturerurumia na nya chetu twingwa wanankari chetu tiathoka tugapaki tuthi maguru wakato make sure akia Tharaka Nithi kurutha tai as long as maendeleo matirudwa nyontikira no retreat no surrender aruta continuo budget ino turienda itumwe every year ithie thomwe tumenyeke thoga tukumirega for our own interest kana for the interest cia mwananchi na bo baraba kumigwata mbaru bakiruta mbitokeria MCs baba bakuregana na budget ino gutiga kuthongeria Professor Kithure Kindiki kirendo achiago nitutiga kuchokia deputy president ciacani cia macinani na ninkwenda gwitikia kiria abati kwigwa kiruthaga ni kwigwa kimekaga sure ari at national level kogu ntikumenya kuria mararutanire na nteto inu cia kwariria Kindiki kogu na tigano kwena we bururu leo ni nkiromba nteto cia budget ni cia Tharaka Nithi County ino te cia Kenya. Even surprise ya Kindiki ni agwetirwe guntu guko no Kindiki is a national leader kiwa county leader. We have our own leadership in the county na nibo barutaga wira county kogu endere Kindiki akugwetwa na Kindiki atwirite as a deputy president atwirite severally tutikamukuje to the local politics nitumukosera tutekereria county ya Tharaka Nithi nene te muntu urakora na differences yake na ngava na Muthomi Njuki nacio the kora kathi gucie sote out lakini te kuthi gucie sote akirwaga na gituma mwananchi wa Tharaka Nithi County yake gintu kuthi gwikira Professor Kithure Kindiki who is a national figure kimbala cietu cia county kenda tutageti muntu fulani. Kindiki is the deputy president, governor is the governor of Tharaka Nithi County na kwina senator. Kogu tafadhali ona tukirwaga mbala cionde tutigeni kuthukiria Kindiki rietwa acoka gutwika ni ari ni ya county leader tabula gwatwikite tukirwa na wa munyoro. Kiripotera Meru TV kuma mbunge ya kaunti Mbita Murimi wa Mbogo. Na siasa kaunti ya Meru ni bamenelete bonene ndio ngayo rawari munini wa Rais Rigathi Gachagua arakuoti wetu na mbere no bukari hareterete ya Meru imsimu tonga na utariria Kiluki. Asiasa aja kathetune Kamiru ne bombete kwithiro bakiumira na nkuruki bakimeneria ndio ngaire rathithitwe ne mukathe Rigathi Gachagua uria wari deputy president wa umbere na bomba kwithiro bakira wananchi gutekyo na gutege ntukinya no kiriko Gachagua omba kwithiro akiretera Mumeru. Ritwa ria kombitagwa Mukuresta
Mukario Meru County kuma municipality inkwenda kwariria ndiongera ndironere ya former vice president ariongeta Meru na ndenda kwira Meru unijenda mu Meru ndenda kwira Meru ndiongatekera thuki indi ankwenda kwira bau barariongete mbere tigeni kwairia Meru kurionga gutithuki indi tigeni kwairia Meru Ameru ndenda twereanwe batu twaringire kura mwaka wa 2022 na ria twaringire kura kuringa kura kaire tukaringa mwaka 2027 na naandika gitene gakaikagita kama endeleo muntu kweja kuthiurunka akeja guturumira MPs betu te MP akuruga mibatu akuruma turi Ameru na kuruma atongeria betu uni ndera Ameru bukare bukimenya gute kura ikaringwa ruzo gute kura ikarikwa next month kura no 2027 kwa kura ira twaringire cha 2022 ituone maendeleo yacio thaa izi tutige kwairwa twebera maendeleo nukuona ria ringi twaringire gituma igitare Uhuru turanwe kuringa gituma maendeleo jareta na ara jetire tararega kwija na ara twaringire kura uni ndira Ameru betu tukiririeni na tukiriria atongeria betu no kareka muntu eja kuintimidate atongeria betu tuja kwaga maendeleo thirikari ruto itwamiringire kura na nio tukwende turetera maendeleo in Meru County tutikwenda gituma gikingi kwija kwirwo gituma kia urire turaga maendeleo in Meru County kiabiere ankwenda kwira atongere bara bonthe ndone bakithiurunkania na former president nkwenda kubwira antu baba ibatige kingi batige gutwairia igita riri antu baba ratwire thirikari-ini antu baba taumira batwira thirikari ni nthuku antu baba itu kuona bongo bathukirie ngugi ciao na ukabila na bange kuthukia ngugi ciao o bongo na guti mukenya utona muntu athukitie ngugi ciawe indi antu baba bakeja kwambira gutwira thirikari iri nthuku guti mumiru bukeja kwairia thirikari ni nthuku thaa ici ukeja kwithura ria bwari thirikari ni ebugi indironere former president akithirunka akiugaga mbeca cia housing iria antu bangu bakugitwa mbeca iria imaici kugitwa lakini mbeca ici itagitwa akuma thirikari-ini iwi decision ira bamikite thirikari-ini na tige kwebera mantu thirikari-ini no twateku thaa ii ambiria kuonania president wetu no muthuku wa president twikwira batu Ameru tukwendete na twikwenda na kura cietu ora twakunenkere na turenda wija tuitire maendeleo in Meru County na iyo tukumenya mwaka 2027 kagita kau gakinya tukamenya na iyo kagita gagakinya gakumaka tumenye ngugi ira witite kingi nkuona former governor na wa kithiurunka Meru County agitaga akiugaga uria cibitari ciategerwe irathiri cibitari itina ndawa cibitari itiakibwega kawira igagua Anthony ukithithia nteto imwe nontu bwa kwithura ja cibitari iu ikwirwa ritima wau iu ni irutererwa nyakwe mutuma twithinki athire thirikari ni meri 3 na nukumenya teka kwirwa finance irario no tigire county iri empty Peter Kanana mukari wa South Imenti kuma Nkobo ndene Meru County ndiaja nontu bwa kwariria ndiunga irerejire kiumia kithiru weekend ya deputy president ura wengirwe na atongeria bara bangi benganirwe nawe irerari Meru County ankwenda kubwira atiri Ameru kare ni bociuki na bumi chanjoka antu babari barari thirikari-ini utigi ntu baturetera antu bari barari thirikari-ini itwigirwe mantu ja scandal nyingi ira ciakarikire na nkwenda kubera ugwa rigathiga chagua utengirwe iruto wengirwe na aria parliament ni abunge bakuona nteto ciaku ititenie bwega nontu bakwithira no aretere division na politics cia ukabira ankwenda kwira abunge betu tutitikiria tukaranthi twana antu bathithia gikundi gia kwijoruma abunge betu ituje beru nyume William Samuel Ruto na ituje mikakati ira yekiro ndene Meru kukurukira utongeria bora bakarire nthi bachemania bariria maendeleo jara tukwenda pautu thaa iji kira tukwenda tutikwenda kuona muntu ejete kurumithia MP betu ejete kurumithia ngavana wetu kana ejete kurumithia mutongeria no ri Meru na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitongangi kuripotera ndende na Mutindo Njoka Ngangi North Imenti Meru TV.
Na ikarobia mwingi nterese mwitumura wa dini ya Bodugosi Centro ibetira na mbere boya endo akari nibamenerete mabitha bamunda bunene nonto bakunenkanira nyunda ya mwingi kiri society ya kawa kiutate na watho amwe na kiutate na wendi bwa kari nteru nonto bwa timbaruni MC wa nteru Douglas Mutia hararombete akari bamwitumura kwewa kiotokyo Jeff Agetuma na riboti. Nabyo ikaro bya mwingi muthenya jwa narua ni bietete na mbere nterecha mwitumura Bodugochie gatigati Central Imenti ikaro nakyo gikuretete amwe mabitha bamyunda kuma kiri thirikari ya county na kinya thirikari nene bakiaria kariba guntu guku bonenie kurega kunganirwa nuntu bamunda jwa mwingi jwithirite jukigarurwa taito na kinya nkuruki kunenkerwa society ya Ntereji giutate na watho bwakari na ene myunda bantereji application yubo ikirwe iyo application muliletewa ibao baburetere ketha yumite kuma ki residence ba mwitumura kanethira ni atongeria ba factory nkiuria atire ni kionto bwa combine parcel uche yani ichi bangi ore ire ithatu ni ate bwakarire nthikenda bona cionthe ibati kuringanirwa maendeleo ja wana wake jaure public land yure everything belongs to na sare yure bionde bya into bya society bya mwingi bya factory batwe munene uri twasabe wone nare batwe tokorwera gutege ntoke na oimenanda na kithaka gya society kemwe ikiria ikawa baandite kenge kenderia ikawa baandite ke nange imouro baandite thara na muntu jaoni ntenderwe thara munene Zara ereja wano bau baeku ni arana ndi mabitha baba bamyunda baremi gucokia biuria bethirite bakiurwa ni akari kwe public participation batwe residents ba mwitumura twathitherwe kenda tunengana kithaka geta gwitwa taito kwe kianto beto ndiuri atire county government nonto ni ejanire ibejere bathithia public participation kenda batu tukaba bwana mucioka kulingana na hiyo makaratasi yote imeangalia huko yote kabisa. Kuna mahali umepata public participation ambayo ilifanya kugeuza hii mashamba. Amba ambenkuere atire ugwa National Land Commission. Anto bara bejere change ya taito te bakuma sha location yetu and they are not residents of Mwitumura community. Their headquarters is there ambapo inara kurajere headquarters yao na arere inara. Nkurukia kalibaba ni baregene na maendekithia bethirite bakiewa ni mabitha baba bamyunda jaria baugite bo batethira bakiandikanira na thirikari na ndio oni ora tomba iku recommend in our office we have a way we can recommend that the factory nontoni kuringana na oria nkwerewa au antu ibatonya bakathithia meetings ciao bwega baka you know when it's a public land you can go to the public land even relax tema ugetoka ugambizite na arua kunogoka bukeja bwakarau ina public land na thai antu ba mwitumura bariuga batina public land so what we would recommend is for the company ya coffee paga chwira antu ba mwitumura another place where they can create we can create a reservation kukethira kwa public land not already there is a reservation a coffee factory paga chwa another site where you people can be settled ntizi ethira po etikiri onto jabu teka tore acha teka twejete igo yani bothithĩtie investigation cienu very shallow butĩtĩte deep butega public yani kana mwingi jojo interest yao ri kauna community na bwatutiga babwe bwarumire gu sort out itu chia factory lakini mwingi bwajutiga jo hivyo nera bote no bote butabera babwe ntu bwagita burare turigwa na arwa bwetwira factory tugurire munda ina agreement yu chia thithirwe ina chia thithirwe kenda factory kwage geto tugurira munda ri ito chwira antu ange mano twerekeza bwega mayesi twanenganire kithaka lakini kwino ora bokathithirwa ina agreement yu chia thithirwe kwa hiyo itogusikitika muno kwithira bwejete kuthithia public participation nyete batio karikana aru te public participation
pobati kuthithia no ntiboreketie process through office bota involve mwingi ni untu kinya bugwati mbaru ni MCA wa guntu guku Douglas Mutea nande oni kirankwenda nabwe anene betu tafadhali jitire ni anto bashia yao kinya ukethwa ikanintini anto baberwira na bao na bana bao baraba keja na anene baraba tongeretie factory anko buromba tafadhali kethera ibuigagwa kare ni nthiguru na community ji anto bana bo arimi benu na mo bo buretera kao au arieni mwetekanerie no ndo factory tayo tumira munda junde kayo tumira junde kege ntu nya tombo karande goro asa community na leadership factory ji to to bathurete to kauga community tere ni aja factory tere ni areko no ndo otro to gatoro tongeriene kinya muti akauma kana munene ora uthuri factory akagithata akauma nere na ndiromba riao ni miunda ithire gichokwa uria yakari iromba riakwa riria nkurombaga batwe turiuga all those title deeds given be revoked nuntu kurionekania mutaratara utathingati kurita gitwa ria community twikirira individual by the way baraba TJ mukune Coffee Farmers Cooperative imuntu yani maamineu imuntu yani ni urari artificial imuntu yani kadwa nambistwerwa na freehold title akenda kwendia na aru abwithira ara kwarandi nenderie dieto ile cenjerire atweka magoro ntorengera kabwithira bweu nunto title ne freehold hende ndaromba iwanja bietu twikire ni beacons uria mwesimiwa muti arombete minister tafadhali tonokie nkoro kinya mbesa tutiche kuja na ara tweja magoro nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibwe sana Jeff Wagituma nonto baribotu na njira inkinyaniro na tete na mbere na nteto sietu aringi biashara kuuma makutano ni bamenerete bunene thirikari ya kaunti ya Meru nonto bakubaire wetete na mbere biashara siona kinya kunyangia intobio mwandiki wetu wa nteto MC Mwetonga noto banganiretie ribotie maandamano kama hiyo ndio ile vita katika hapa maandamano hiyo hata yeye ataenda one time kama hiyo ndio ile vita katika hapa maandamano hiyo hata yeye ataenda one time ni maandamano jareja ukalindene ya makutano Meru Town aria aringi biashara bala bajikene jahoka bakomba kuthiro bagiteta ni thirikari ya county ni untu bako aria bakuga kaba kuri kwingwa kuma aria baritaira ngugi ni bonete untu bubu tiagirite na bomba kuthiro bakionania maruru jao na nio bakuga bone bonu aria bagaitira ngugi na nikena mantu jakomba kuthiro jagita bwega Benjamin Kimathi Uni ni mutongeri o bikibiki aja Meru na mutongeri o youth na mutongeri a mtoro na voice aja municipality kintu kiria gitumita na aru twethira turi aja antu baba bukuona aja ibaraba twira kwendia chips aja yukas ba mugutano antu baba muchemano jora thithiru egoro jutongere twi muntu ogwetwa Gitonga watho kweje jwathithwa bena Kareb after kuthithia muchemanio ibioko birejere abina anto baba kengatawa anto baba tena haki kwethira be mugutano bwena haki kana botena haki imbio toma anto baba nyanyaswa anto baba kara mugutano aria bau mau baretwa aja
na ro bo bera baitie marori ne ara gotene na street light gotene na front light abo tena kya inya kya anto baba bana bena family bochoke bo baitie area bo bagwate otuko abo ne bo bera baitio sahi to magwitanto station bwana mutuma ngavana ngokoria ira ngavana kawira rari aja anto baba tanga ikawa kora ero getore rwara murungu agwitete ogora ari askari wa prison murungu agwita kuma kwa askari wa prison wa deputy ngavana thai we ngavana omero gote kwigerwa anto bakiao twathitheru au chamanieja atwira twitiare iguru ria mpoka nio tugaikua au tukuro twite kutina nyata boya system cieterete nthi kuima bari jario gote vivetue twaromba na ndinyethera ne ubaga twikia tutena thina batwikio ende batutandacire kwethe kwele fwemwe uria tukanganira twinthe stima cithithwe waya ucieterete nthi cithithwe bacokia batwikire gita tine na ara turutaira ngui cietu kuma friend baduruta ona ikaro kwithirwo into uti muntu onthe atitiri into biawe ku na tuinde turi aciari na tuyite cwira nau na kira kitu kamatete au thirikari itwairie na yone batu ngui tuyite kuruta no uti muntu atina na bawe bara yite kuthunkumira utuma augira na wathiri korea we aikire iratu biawe aikire iratu ki antu bakwingwa au na tuwe buruka ngavana wetu mutuma oairie na metho buru yeteyo umenyenya batu turi ana bantu na ndira tu straight na tuteyete okwithira tuyete akwichebaniria na njira imbinge cia ukora cia kuwata antu mateka indiro kona tu straight na akatuyete ochwa na tena jange ni jaunda ikia kuthirwa nkigua mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene ya mutindo jwa Kangangi Northimenti Meru TV. Na waziri wa ukaria bwadene na wathani bwa matura Kipchumba Murkomen akiaririga arune ya rais na theterete mabithaa baborisi na kuoniba kurita nguyo burako batere nkulukina wetero tere ruriani na thirikari ni ruru kunjira njenzi nikenda baita na mbere na maandamano. Kenya is the country that has the most difficult political environment to operate as a police officer. Political and constitutional. On one hand, the police are extremely constricted on what they can do and not do when it comes to managing public and making sure there is law and order. On the other hand, you have a population and particularly political leadership that is very belligerent in terms of supporting the work of the National Police Service and the police officers. So in this very difficult environment, the police are caught between a rock and a hard place. And in the circumstances, the police officers have made a decision whether they will side with their country or they will allow irresponsible political actors to spoil the country. Your Excellency, these police officers, having for the short period of time I've served in this ministry, and having visited them in the northern part of the country, the Kerio Valley region where maintaining law and order, and different parts of this country, you realize that despite the difficult challenges, economic situation, facilities that they are the most patriotic lot in providing law and order in our country. And Mr. President, if you hear the people who are speaking now about we want to come to the streets, we want to do mandamano and so forth, Your Excellency, you wonder what is the exact reason. You look at the reasons that have been provided. There have been situations where, unfortunately, in the course of this providing law and order, one or two unfortunate incidents have happened, and the law has been able to take its course. But you will find that despite that process, you will find people who are looking for every reason to come to street and to cause mayhem and to stop people's businesses. And then the police officers are sitting every day simulating how they will be able to stop these people. In the ministry, we are ready to meet the families of those who unfortunately, Your Excellency, suffered as a result, lost their children as a result of these political acts. Your Excellency, it doesn't matter what happened. From a human perspective, we are ready to meet their families, have a conversation with them, and see what else we can do to support them. Your Excellency, our doors are open. And I am sure even your door is open, and the door of the IG is open for us to meet with those families. We want to ask those political scavengers to keep off
and allow those families to visit us and let us have a conversation with them to see how best we are going to help them to move forward. Na riboti ni yetu kirakatanta kiri nteto sietu mkado cia mwanya kiri mwerekerio kwa Phineas Gitonga na baraponde bombo kunyanithia nteto cia Meru TV Ugoro kakolera kaita kathongi kajuri ni tharimo bya murungu mwenenya bitawa Tirimbabu na mona ni wa mathithio au kare Jacqueline Makena.